Yes, mi le di meya. E fi nyanto leya. Novio, nye jime didi kple nye kuku dede. Si me de na de mia okatanta la. Avec betapola enela. Enye si bena. Ame siamena ko dede aluple hoho. Kuku si me de na mau. Avec betapola enea. De mio katan togo vio kle togo duko katata. Ple amegbeto fu me katata la. Yenye be mi akpo dede. Ple hoho. Akpo dede. Ple hoho. Na akpo dede la. Wa hodagbe. Le Yesu Christo fe doki wo na nyeklo la nu. E tamale kokwa be mido la nya. E ajesi monpe. Jojo nyenya. Amen. Abe alesi miekata miele pom hele semegbene. Nusikoloji yile hihiame. Godo vakpe. Ple vevieto psychology yile miape Afrika nyigbaji. Ple sociology yimle Togo nu tomala. Ejebe mi adenglele mi adoko. E adenglele maufe nyau. Elabe maufe nyau yucho hihiame. Maufe nyau yucho do hihiame ni. E hihiame meglele enu o. E yata oleve vele na mi bana mi asenu si ogome. Abe alesi miakata miele pom hele semu be ocho gbe nela. Mienye be enu gero pre etamanya na nuola. Ole ji yiwe gbele hihiame. Godo vakpe. Ke esi. Miami po be nenema nuole la. Eye veto si ke ko se ne mila. Enye nu sur yile Togo ni gbadi egbe ya. Nu se onye mauva vala. Ma subo le nyate foke gbobome. Mauva vala ma subo. Menye mimele amomele mauva vala subo. Le leke ojebo a subo elo. Vogako oyo na odokobo onye mauvi alo Kristoto. Alo chechi de la. Menye chechi de la ye wame mauvio. Menye yodoko benye Kristo to la ye wo Kristo to. Vo Kristo e woname. Yotona si na Kristo antoto. Nenye benye klo la we. E mi atrozu Kristo to la. Kristo makavao. E yata o leve vie ba mi anyamdo. La ba ame akpaganto. Si le gbogbombe yo le chechi alo nye Kristo to la. Menya Kristo Yesu fe amenuvela o. O menye. Ame akpaganto si o le chechi demegbe. Si o le ko nye Kristo to gbela. Ame akpaganto mo la. O menya Kristo Yesu alo mo fe amenuvela le fe jodenyinya o. Kenenye be mi hide maufe nyame nyanyeme abeleke omre ne pas apostle Paul omre ne Roma to ene le Roma to pa gba tam ewome bukui evelieme fiemi aklaba ela bena meleda sen dimnawo bena wole unvam de maun kakamenye kple esijeje o. Da se didi sia abeleke apostle Paul hakpe le Roma tofe subo menela. Ye hamele pome gbele avec beta kolene le Togo du ko katan fe subo men. Le Kristo Yesu fe subo men. Le Togo ni gbadi egbe. Eyeta eme le kuku dem na novi nye o Togo vio le Togo du ko me to katabedi. Gamere subena
mia wo chachianyu akaba ela bena nu kata ela bena ke nu le yimdo gbe mi kata mi le popom la e de fie be gamede le apatu gademe la apatu e de la apatu la ki katanji eye miawo abe Togo du comme to ene la ke onye le church o alo nye pastor o apostolo o ke onye maupe nya glola o maupe nya kakala o mi do la popo nyire bena mi mele no chaka nti ko o mi me do la chaka no den ti o ela be mau subo la mau subo yone afi aklama kwa subo chala aklama kwa subo e onye aklama kwa kama wa mau ti fo vito ke wo nu katala ye wo miode ye topo nonomanu e yo gbo agbegbobo ho de miama be mi atozi lu wo gbagbe ne mi atoma jesi ati akpo yakereu be mi apa manya ne debli bo vakpe vo bia do ko sebedi o kebe le chechi le wa manya debli bo vakpe ya ekpo de dia ekpo hoa Kristo tone nyenya tefea Bibla gbogbo na mi le Roma tofa gbale ya me tamo okukuve bele ela bena mele da se dimna wo bena wo le ngu vamde maun ga kemenye ple esi jeje o egba me gedo trozi pastor trozi maun ya gbolao trozi maun ya kakalao trozi apostolo trozi doctoro le maun ya unti vo bien ye bele amemode ole onya mau le esijeje ko so jena si mau me la Bible ko le te fe ba ela bana mele da se dimbana ole wu fam de mau ka kamenye pe sijeje o ame seble gogo be yenye Kristo to yenye apostolo yenye pastor yenye ya maonya glola yenye maonya kakala yenye ya ple eya ke esijeje kajina la womdo un tope sijeje ya alo mau toke cho doani be mi ajesi to eji ela beleke no le Togo nyi gbaji gbela e vie to le church o mala menya kokko menya seso enyon ye français yo koyobe abomination enu ke nyon enu ke meje be amegbeto ne wo keledo ko yobe nye maufe duko alo mauvi alo nye pastor alo nye nyagorila alo nye enuka maunya kakala le bubola enu mo meje be wa wo ga keye yo potolo wo fifia le Togo nyi gbaji l'Afrique alunto me eye o chaka mo que o le maudim va vala o chaka o me kanyage amola amonganya fisikola tutao enye enu kenye afokunya enye nu sikenye edifofo amelekui le totro le mauyome vraiment ji amegede olegbe nu kata megbole no abeleke Biblia gbebena ole nu wombe ole nu va ne maunu be onya mau vokakia esijeje mele osio donato se mau fe jojo nyenya gome ple amenu ve gome de nona de na megotobe de kokona sosila o majesio eta Biblia kukuya me to amele Roma to fa gbale tolia wame kukuya me to bena ela bana esio manya mau fe jojo nyenye o ke o manya mau fe jojo nyenye o la wapto dina bena
yo acho yo tofe jojoyin atutitrenu misema eyeta omo bobode kere ma ofe jojoyin la te o ko menya ma ofe jojoyin o e si jeje mele osi de ma ofe jojoyin wu la wa to chofe jojoyin cho tute alléluia eyeta omo lo bobode ma ofe jojoyin te o esia gomede no vinya ye gomenya bele ye gomede de enye sia belade o me se egomebe Kristo ku be ya jira yo ple maudomedo o Kristo vade eva kude nye klo fe nouveau tabede ya nabe eglikpo kenye nouveau fe glikpo a le eya ma premier automala iye ova deda bena azola kachacha neno miakple ma autome kenye kachacha va fato bena miato subo mau le nyate peple gbobome nyama ebiba dibi agona mima esiko menya mofo jojo nyenye ota omo bobore maufe ngusete o tawanto o chopo jojo nyenye cho tute belanka bo to cho jema onu awo menye miawo topo jojo nyenye de yemi atom cho tute a jema onu o kebo mawo topo jojo nyenye kemi jesi que si je sou mi close mi a jesi yemi a cho tute e yemi a to cho jema onu amen amegaloma se gomebe Kristo kube ya jira miawo ple mau domodo o amegaloma se gomene ma e ya ta le sia gome se tefela o le agbagba jembe yewa je na maufe amanvevela to yuda to fe so esia okle konyi ji wowome ke esia menye de popofe emo o ikwa esia o ma se gomotala wa to ba do nu bubu anyi eye o to eya jibena wa to ma po mo pa manvevia eye obube esiawo alo yuda tope siawo pe konyinyao wowome ye wapo jojo nyenye la lo apo dedele ke sia menye de popopo mo o menye de popopo mo emo ela benemi po tochi do me gbele Togo a nusike wo mo la enyon o le Kristo afon ko yo pe Gakea nukataye egajojo abatrozi enu do anyi le chechido menye ne ma yido amagoro le chechi bo kwaje le chechi ame ela bena okpea echike o ma peno ola o khone mina de ope ameme o kwaje neno chima otongbe kola onkumela edo viviti nyale pegbe ko gbogbo kwa amen ye ko anu gbogbo ela bena megale dokuyomo ese o menya ota medoa odo chachi homea ami o la sida lo no bena ya yana suosi manya yelo amaro ke o menya ota wa be mi dogbara leke ne mauna sema pe gbodotora o ma fia me be leke je bana dogbara bible ma fia mi yesu fia mi gbodotora bile fo kele jifo o continent ko ye gomede eye wo lolo nu ne va anigba yaji mo polo nu o va anigba yaji fo ye yesu kristo nto be nenye be kwese kola ye ne trosi ye pe gbodo hola ala nomo
ye le mola ala we pelolonu ye nye maufe e jojo yinya fe e si jeje keme groma jesi otala odo nububu anyi chowo onto bo jojo yinya bena ye mola wo ne wa podede fika migle kiswaru den fika migle kiswaru ma Oma se mebe amesio kwa Kristo jisela Kristo nyenye Kristo to nyenye la ewonka enye sia panu na nye Kristo to la esia unu la gbome Roma to fa gbaleta bo ku kemene gobe ela bana esela fe enu wenye nuka yenye Kristo bena mesemesi Kone senala na po jojo nyenye. Ame sebe sike kone sela na po jojo nyenye. Alléluia. Mi a se refie mega continuer zareya. Alléluia. Le Yesu pon kwame.